muri mu gihe cy'amasengesho narabikurikiranye nkunda kubireba live iyo ntageze hano gusenga. Hari umuntu ejo wundi wambwiye ngo bino bintu dukora ni business, ariko gusenga umuntu utarakumva arakubarirwa. Nari impunzi hari igihe umuntu ujya aririmba indirimbo imwe abantu bakamuzamura, mujya muyibona, ejo bwacyo umuntu akibagirwa aho yavuye gatangira kwibona uko atari. Ngiye nabaye impunzi mu nkambi ya Kibuye, Kiziba nimba muyizi, ariko ubu ngubu mu mategeko ndi umwene gihugu wa Australia. Muzano byavuye ku kuba nkiri umwana mutoya narapfukamaga ngasenga. Nuko abantu bajya bajya iby'ubusore, ntabwo ari byo, nge nta nubwo mfite n'ijwi ryiza no kuririmba, ntabyo rwose, ntabyo nshoboye, ariko nyandirimba. Nararirimbye umunsi umwe ndavuga ngo kagasambi wasengeyeho kabaye irembo rifungura imigisha, kagahinda wahagiriye kabaye intandaro yo guhindurirwa ubuzima. Haleluya! Muzi impamvu mbaririmba iyo ndirimbo? Nayanditse ndi kwibuka, mbwira umutima wanje ngo ntuzibagirwe nubwo ufite imodoka, nubwo urya ntuzibagirwe ko babaye impunzi. Mare ndarima ngo kagasambi wasengeyeho kabaye irembo rifungura imigisha, kagahinda wahagiriye kabaye intandaro yo guhindurirwa ubuzima. Nugerayo uzabona byose biri mu butunzi, ntuzibagirwe Imana yawe yabikoze. Uzambara neza, uzarya neza, uzarara heza, ntuzibagirwe Imana yawe yabikoze. Hey! Yakubonye uri mu butayu babaye igukurayo, mutima we ntuzibagirwe. Yakubonye unga icyaha muri Edeni irakigukiza, mutima we ntuzibagirwe. Hari umuntu uri kumva ayo magambo? Aka ni agasambi turi gusengeraho. Njye nasengeye dosiye y'iwacu, ndasenga nkavuga ngo nshaka kujya hanze. Nkumvishe kadavuga ngo mfite leta yanjye. Ngubu ndi umugabo uri mu rugo rwiwe, ndihahira ndiyambika. Kandi nawe kuri wowe musore birashoboka ubihuje no gusenga Imana. Nubwo mba hanze ahantu haruhije, ariko nyangeri mu rugo ngasenga, ngapfukama ngasenga, ngasoma ijambo ry'Imana, kabwira Imana ngo sinzibagirwe. Imana imare kunsubiza, ndavuga ngo numvishije amakuru yawe, ngo ntugisome inzandiko wandikiwe na Pawulo, kandi nizo zakumenyeshaga iby'ubwiru bw'ijuru no kuguma kw'isezerano. Kimurumva? Numvishije nayandambwira ngo ntukigera herahe, umutima wishize hejuru, kandi nibyo byakugumishaga ku gicaniro kongera ubusabane n'ijuru. Mwana wanje niwumvise gukomeye amashi, uzibuke bya bihe wabayemo nta n'umwe ukuzi. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho uryerekeze mu mihana y'abandagaye. Haleluya!
Imana nibasubiza muzibagirwa gutanga mitiweli. Hano narumvishe ngo mufite affaires sociales bajya batanga mitiweli. Munyandike y'ibihumbi 100. Mureke mbabwire, nta kintu cyiza nko kwerekeza isengesho mu mihana y'abandagara. Koki murasenga bo ntibazi iyo bari, ntibazi ahantu bari. Nico nkundira Pastor Theogene, ajya avuga imirimo ikomeye, imirimo ajya akora bahanze iriya mba. Ejo undi naraje mbona ubwana burindwi buri kugendagenda ku muhanda bwambaye nabi. Ndabwo nibaze bampobere bajana mu wanje turasangira. Uwo munsi hari ikintu nangize iminsi ndi gukora hano cyaranze. Uwo munsi Imana iragisubiza. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, zibuke byabihe wabayeho nta n'umukuzi. Mwana wanje niwumvise gukomera amashi, uzibuke byabihe wabayeho nta n'umukuzi. Nubona ubuzima bugenda neza, mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, inzuri isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Uzature ngo sinjuriho, ni data wenyine wahawe ikaze muri nje, maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo, utoza akanwa k'umugizi abantu mu mihana nibakoma amashi, isi ikakwita ukomeye. Mwana wanje ntuzigere wishira, umutima wakira bababaye, umutima wakira bababaye, amaswi yumva biheze. Mwana wanje ja wicarana n'aboroheje. Haleluya! Yo! Mana we! Yo! Nahawe ijambo n'icyubahiro bigenerwa bijuru ryatoranije, none umutima wawe uragambirira ngukeneye kwitwa igikomerezwa. Umva, mwandikiye nkwibutsa kw'amaso areba ntahage, kw'inzuzi zitemba n'izuzure, wige guca bugufi. Mwandikiye nkwibutsa kw'amaso areba ntahage, kw'inzuzi zitemba n'izuzure, wige guca bugufi. Abemeye guca bugufi tuzamure. Haleluya! Tukaririmbe bwa nyuma asigaye pastor atambuke. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Mwana wanje nubona isi gukomera amashi, uzibuke byabihe wabayeho nta n'umukuzi. Mwana wanje nubona ubuzima yo, mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Mwana wanje yo, niwumvise gukomera amashi, uzibuke byabihe wabayeho nta n'umukuzi. Nubona ye, nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Murakoze cyane. Mana yo mwijuru bamugisha. Komeze. Ngaho nibaze turamishe gatoya nimara ngende. Mikoro bayidufashe. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza,
hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda, nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Mureke duhimbarishe Imana, duhimbaze Imana tuyibwire ngo hari indirimbo nkunda Frank akunda kuririmba, arabizi narayimubwiye. Hari indirimbo yitwaciye, mureke tuyiririmbane. Nimara beza Joyce umwanya bakomeza. Uzature ngo sijuriho ni data wenyine wahawe ikaze muri nge, maze utegeko kureba iby'isi nk'indiho, utoza akanwa kawe hano mu mano. Hallelujah! Reka tange haleluya zonyine akomeze. Hallelujah! Unda Pastor Theogene, kimwe mu bintu mukundira yakivuze nkibwira Richard na mukongomani twicaye hariya, niba ari abana agira mu wibazarera azarera baba mu wiwe. Nahize umuhigo ishuri nirifungura bazanshakiremo umwe, nahize mu ishuri igihembwe kimwe. Hari Imana yamukuye adashobora kwibagirwa, bityo bigatuma nawe azana abandi bari n'ahandi ari. Nabitekerejeho kubera ko nanje hari Imana yankuye. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya gira turirimbe. Tubizamure kera ko mu manu yamurabushe. Haleluya, haleluya. Jameni, mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa mpaka lini? Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa. Sisi watu wenyewe tumekuwa bomba, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo. Haki zetu za msingi nazo tumenyang'anywa, shetani umekalia mafanikio yetu, ibilisi umekamata baraka zetu. Sasa tunasema tumeshatambua vita tutapigana, tujue haki zetu. Sasa tunasema tumeshatambua vita tutapigana, tujue haki zetu. Upande usipende lazima uishi. Tumechoka. Achia baraka zetu, familia zetu, mafanikio, nyumba zetu, ndoa zetu, baraka zetu, masomo yetu, nchi zetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu sikia, hapo lioni na majeshi yake. Kwa jina la Yesu kimya, tunabomo, tunaharibu, tunakamata, tunavunja, tunateka mateka, tunanyang'anya.
lazima tunashinda. Tunavuja, tunaboma wewe, tunavuja, tunaboma, tunavuja, tunaboma wewe, tunavuja, tunaboma wewe. Bwana sifiwe. Amen. Iyo yariri muzasabwe. Abanaziri mukomeze n'abayumbe twese dukomeze izo turangiriza umukunga tuze gusenga turangiza. Badusengeye batubwirije taratanga amaturo kubw'ineza yiwe tutabavuga butumwa bibiri. Pastor Matayo na Pastor Togene dutanga amaturo abe menshi tubaheza envelope. Taratanga amaturo nuwo tanga kabiri gatatu biremewe. Barikiwe sana. Bagiye abanaziri dukomerezeho. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Tugiye gusigura amariba mu ndirimbo. Mukozi w'Imana Matayo. Rinda neza icyo wahawe. Rinda neza icyo wahawe. Hatagira ukwamu ingabire yawe. Rinda neza icyo wahawe. Rinda neza icyo wahawe. Rinda neza icyo wahawe. Hatagira ukwamu ingabire yawe. Rinda neza icyo wahawe. Hallelujah. Ndibaza nta muntu Imana yaremye itamuhaye impano. Niba nta niyo usaba umwuka wera ayiguhishurira ariko uyikoresha kuko nicyo Imana yakuremeye cyonyine. Bwana sifiwe. Hallelujah. Oya niwe nereko umaze gutwara iby'agaciro. Oya niwe nereko umaze gutwara iby'agaciro. Rinda neza, rinda neza, Kubwira amakuru wa musuzarawe. Hallelujah. Ureke guhombera Imana tafazali. Abari niba ari ndo akavuze ni Pastor Togene. Uzuzugira Imana ukabona guhaye microphone nguriri. Uzamuhisha amatira mu kirere. Kubera ko ejo ntuhazi wona pfejo. Ukore mu gihe ubonye umwanya. Shuranga sebeni papa. Hari indirimbo imaze iminsi n'izibiri. Izo ndirimbo zonyine bana. Tanga umwanya. Yes. Yes, yes. Uzamurwe usingizwe byiringiro bidakoze isoni. Uzamurwe we Mana byiringiro bidakoze isoni. Uzamurwe usingizwe byiringiro bidakoze. Uzamurwe Usingizwe byiringiro bidakoze isoni. Uzamurwe usingizwe byiringiro bidakoze isoni. Uzamurwe usingizwe byiringiro bidakoze isoni. Mana we Yorodani shikamo aiwe uzamurwe sibuka wari bawe aiwe uzamurwe usingizwe byiringiro bidakoze
tuzamurwe usingizwe ibyiringiro bidakoze isoni bahindura Hallelujah, hallelujah. mana mana we turakomeye tuzamure amen 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 Yes. amen gabanyamuke papa amen 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 we amen 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 we amen papa untunganyiriza imikoro muri Yesu uyiha imbaraga Mana igumugisha bwira mugenzi wawe ngo amen 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 bwira birasobanura ngo bibe bityo ubwira ngo amen 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 uraregeye kwiriye gukora umurimo watumye hakiri kare ugiye kwira ngacuranga yandi waruvuze usabwa nawe hari ndi yarashuranze sinayiririmba Jesus. Kubona imbaraga zawe Mana, imbaraga zimeze n'imbaraga. Dukeneye kubona imbaraga zawe Mana, imbaraga zimeze n'imbaraga. Dukeneye kubona imbaraga zawe Mana, imbaraga zimeze n'imbaraga. Ukuboko kwawe ni kuba kure yacu, uremba ibyiringiro bisha kuba kwizera. Ukuboko kwawe ni kuba kure yacu, uremba ibyiringiro bisha kuba kwizera. imbaraga we Hallelujah. dukeneye imbaraga ukuboko mana we ukuboko
Hallelujah. Hallelujah. Mana Israeli. Yakunda kubivuga bibiri kivuga ngo niwishimira Uwiteka Imana yawe izagwiza umutima wawe zose wifuza. Ndashima Imana naje materaniro kererewe kubera impamvu ubundi simbikunda. Iriya jambo ryamfashe pastor. Biriya gukora umurimo wanje. Norara hano Kigali ejo nkarara hano. Kagenda ugasanga umurimo nagomba gukorera hano ndawucikije cyangwa usize igice. Bamamagaye nijoro hari ikindi gihugu nagombaga kuraramo. Kurarangiye baramamagaye ejo mugoroba kurarangiye. Simbona indege, simbona icyangombwa kincisha ku modoka, shakisha inzira ndahebura. None barwire karambye ngo tutande aho bari tuje gusenga. Ati mureke ndahije nyine ije gushaka icyo ndi bukorereye iki kibazo. Hallelujah. 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 Dukeneye kubona imbaraga z'Imana, imbaraga zimirizindi imbaraga. Byari bigoye kubona uburyo ushobora guhita ngenda ku kanya kuko sinari gukatisha indege saa 2 za nijoro ndi bugende mu gitondo cyangwa nari kugira gute amaze muri gisubizo. Muri gisubizo ntaramira ku ndirimbo y'aba ba Kingdom ivuga ngo irandirimbo hari igihe biza bigera mu mashimwe bikaba ngombwa kushima n'ubwo ufite ikibazo. Akanwa kanje kazavuga ishimwe ryawe kandi sizahwema kuvuga imirimo ikomeye. Ayiwe umwami Uwiteka yankoreye, umwami Uwiteka yankoreye. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Jibere na jengende nyuma, Jibere na jengende nyuma. Urikira mbashekubona we, Urikira mbashekubona. Urikira mbashekubona we, Urikira mbashekubona. Jibere na jengende nyuma, Jibere na jengende nyuma. Hallelujah. Hallelujah. Shara sakenda zira uce mu gitondo nabizukiye n'ubugeza nje hano. Ndashima Imana ko ntagiye nico nagombaga kuja gukora kigatungana ndahari. Ko kugenda ko ntabwo byari gukunda. Ndakunda. Ndashima Imana ko yanciriye inzira mu Kongo. Mana arabizi twaza tubivugana. Ndashima Imana ko yanciriye. Imana isibura amariba muri uyu mugoroba. Hallelujah. Hallelujah. Imana isibura amariba mu izina rya Yesu. Iri bukeneye ko rifunguke mu izina rya Yesu. Base tuzokuba tuvuga imirimo y'Imana kuko nahaga twayiboneye. None nzoja kwivugira he? Karaha nayiboneye. Nahaga curanga papa, curanga sebe. Indimwe dusini. Aho, katimbe pastor savye. None tuvuga iki? Bari mu ruhande rwacu yadatanije ababisha bose. Banyuza mu zira zirindwi. None tuvuga iki? Bari mu ruhande rwacu yadatanije ababisha bose. Abanyuza mu zira zirindwi. Yesu ni inkoni yanje gendera. Yesu ni inkoni yanje genderaho. Inkoni yanje gendera. Yesu ni inkoni yanje genderaho. Yesu ni inkoni yanje gendera. Yesu ni inkoni yanje genderaho. Icyamu gikomeye nambukira. Icyamu gikomeye nambukira. Icyamu gikomeye nambukira. Pastor Maisha mu giterane cy'abari baratubwiye ngo gusenga ni ukubikora.
Nuvuga mujya mukora acte prophétique akantu kose Imana isikoresha ibimenyetso biravuga ngo Imana izikirisha impfu zibwirizwa ubango n'ubwango niba ari icyambu gikomeye nambuka wambuke mu izina rya Yesu Usibuliriba uhakikishe kwa ririba Zamuka papa zamuka Timba Nono sibaisi biri buziyo fata niondeka Gira zamuka na kibazo Sawa nduga za Jericho Ndoga Jericho sawa zawelale Nizo igikazi Jericho Nizo ziraritutse sawa Ndoga Jericho sawa zawelale Ndoga Jericho Sirari
ziraridutse izalike izo ziraguye ziraridutse ziraridutse izalike izo ziraguye ziraridutse izalike izo ziraguye ziraridutse izalike izo ziraguye ziraridutse izalike izo ziraguye ziraridutse izalike izo ziraguye. Amen. Hallelujah. Ndumva nezerewe cyane. Imana yampinduriye ibihe muri iyi minsi. Hari umunsi Bishop yahagaze hano aravuga ngo hari umuntu ngo Imana yamubwiye ngo ibihe byagenze nabi ngo nataha ngo ahindurize ikintu cyose yambaye ngo Imana hari ikikora. Numva ninjye uko yabivuze detail. Ndataha narahindurije nta kintu ntahindurije. Himara guhinduriza ahubwo ibintu birushaho kuba bibi. Ariko ndakomeza ndizera ndavuga ngo Imana igomba guhindura ibi. Ndashima Imana ko Imana ubu yampinduriye. Meze neza cyane. Meze neza, hari ibitari bimeze neza. Meze neza. Nanezerewe cyane. Sinabona uko kuvuga Imana yampinduriye ibi. Nari ndi muri siwasami ariko Yesu yarakoze. Yesu warakoze. Ntabwo njyewe muri natire naremanywe ibyishimo. Abantu barabizi kubona mpisha amenyo byari bigoye ariko hari ibintu bitagendaga Yesu abigenza neza. Ubiharire Yesu uyu mugoroba. Ubiharire biramo niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uridura inkike ziza ziriduka. Bari n'amawimbi na upepo wavuma utuongoze Bwana tuvuke ngamo. Nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yuko idukunda. Nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yuko idukunda. Nizisuma ibicu bigahinda
kuririmba yavuze ibintu byerekeye n'ubuhunzi, nanjye yanyibukije amateka. Nabaye impunzi muri 96 muri 1996, nongera kandi impunzi mu 2008 mu Bwongereza. Ndashimira Imana nanjye aho yamvanye. So kubwizo mpamvu buri mwaka nanjye nibazajya bajya gutanga mitiweli banyandikeho abantu 30 bazajya babimbaza Pascal Baranzi, izajya mbikora. Imana ihabwe icyubahiro. Gukora
igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba abatizera bagatera umusaraba. Haleluya! Ozele fori de bonise witinya mwana w'umuntu. Imana n'ukuri kw'Imana mpagaze hano kizigera itererana bayo. Ariko Imana rimwe na rimwe igisa nkaho itadushigikiye, rimwe na rimwe igisa nkaho atariyo yaduhamagaye. Hanyuma abanyabwoba n'abatizera bagatangira kuvuga ngo birashoboka ko ntahamagawe. Ariko witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizigera itererana abantu. Ndagitahanya Imana ntizigera itererana abantu. Haleluya! Inyanja zisume, imihengerize, imisozi imanuke, ibintu bibomborana. Imana iracyari Imana muri iki kibanza. Humura! Imana iziritwa Imana, ibitari Imana turabishamure mu izina rya Yesu. Fatwa ndanezerewe, ariko Imana inesheje umutima wanje. Rimwe na rimwe muhumure, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, kugeza mu kwa karindwi no mu kwa munani, Imana ishobora kukwereka ko mutari kumwe muri business, mutari kumwe mu rushako, mutari kumwe mu muhamagaro kuko niwo mbamo, mutari. Ariko aho naho haba ijwi ry'Imana. Aho naho niyo Imana itavuze iba yavuze. Tukajya ubona Imana yacecetse ugire ngo ntiribivuga. Imana iba yavuze kandi iracyavuga. Bene data, turi muri uru rugendo, mureke dukomeze uru rugendo. Abagaragu b'Imana batubwiye amagambo meza, baravuga ngo wirinde ntihagire umuntu ukwaka gakondo yawe. Kandi barahari bariteguye kugira ngo bakwake gakondo yawe. Hahiriwe umuntu uba maso kugira ngo gakondo yiwe ntayigabane. Rimwe na rimwe Imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba mu mugongo. Reka ntererere yo gushima Imana. Haleluya! Muhumure, ibiheni Tashobora gukura w'icyo yavuze, nijime nihereza kandi mpagaze hari igihe umuntu agira igishakwe mu mubiri kandi ari umukozi w'Imana, ari umugaragu w'Imana, ukozi w'Imana ngo ese bimeze bite? Jewe niki ibi bintu bimeze bite? Ukiheba zambayeho ndiheba kaza numva ngiye gupfa. Nibwo naryamye umuntu araza nsomera igipande, Imana isubiza Paulo yamubwiye ngo se Paulo we ng'ubuntu bwanje ndibugwaje uraguragije
muhumure muhumure dufite ibari rikomeye ridashobora kwirengagiza amarira yobera. Haleluya! Mukomere muhumure mukomere icyo yavuze aragisohoza icyo yavuze aragisohoza. tugiye gusirimba twagiye urwane niri bukene ko risibuka mu izina rya Yesu. urwane niri bukene ko risibuka kandi rirasibuka mu izina rya Yesu. ubaye muri iyi si udafite ihumure biva ku Mana ndakurahiye tuwoyiraramo kabiri twagiye n'Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. tugiye gusirimba. Theogene yavuze ngo Pastor Theogene yavuze ngo asengeye icyifuzo 2007 Imana imusubije 2022. icyo kintu mama bwira Imana yakoze ku muryango waje naco cyatangiye 2008 icyifuzo kuva 2008 twari tugeze muri uyu mwaka utagize kwihangana kuragira ngo cyosora niyo yanyine. tugiye gusirimba urwane niriba riri imbere yawe risibuke mu izina rya Yesu. Hano bafite umuriro mwinshi wava muno saa 5 curanga umukunga sigaje iminota mike curanga umukunga Mungu si mzalimu ili ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, amini ni mwenye haki hakika. Mungu si mzalimu ili ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini
Allora, suitela.
dusohoke dupfukame bishopu